Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Summa ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din ömür bayanından sabaktar bolğon bul joluşuğuza inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din uşul hadisi menen baştaymın. Hadis menen baştalganda özü түшүнүктүү болор. Sabağımızın teması emne eken? An Muhammed ibn Jubayr ibn Mut'amin an abihi qal. Jubayr ibn Mut'im. Allah Taala atasынан Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul hadisi bizge жеткізіп мындай дейт. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aytты. Inna li khamsata asma. Benim 5 atım var. Ana Muhammed, men Muhammed'mın. Ve ana Ahmed, men Ahmed'mın. Ve ana Mahi. Mahi degen at. Allazi yemhullahu bihil kufra. Paygambardın kelişimen Allah kafirlikti joyup, öçürüp jok kıluvçu Mahi. Ve ana'l hashiru allazi yuhsharun nas ala qadamay. Men haşirmin kıyamatda adamlar menin kadamım aslında menden keyin bardığı mürzölerden turup tirilişet. Ve ana'l aqibu. Men en akırkı ay allazi laysa ba'di nabiyyun. Menden keyin hiçbir peygamber yok deydi. Bu İmam Müslim, İmam Bukhari rivayet kılgan hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din özüne jeke taandık bolğon atlar var. Bu beşöv. Jana ошондой эле башка пайгамбарларга да тиешели болгон, пайгамбар анда шерик болгон аттар, мисалы Расулуллах, Набиуллах, бардык Аллах Тааланын пайгамбарлары, элчилери, аш-шахид, күбө болуучу, ан-назир, эскертүүчү, ва набиюр рахма, мээримдүү пайгамбарлары деген негизги темабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аттары жөнүндө боло турган болсо, урматтуу мусулман бир туган. Я ибн Адам, о адам баласы, Entellezî veledetka ummuka bakiyen. Meni jana seni barыбызды törelgöndö, eneden törelgöndö ыйлап törelgönбүз. O adam balası, sen törelgöndö ыйлап töreldiň ede. Wan-nasu hawlaka yadhakuna surura. Aylanаңдағы жақын адамдар, байкелериң, тайкелериң, ата-энелериң кубанычтан күлүшкөн. Bir-biriге сүйүнчүлөп, palançı töreldi деп Kuvanışqa bölüngün. Fa'mad ila amalin. Emi törülgönünden keyin Allah akıl bergen bolsa, den soğluk bergen bolsa, bir uşunday amaldı maksat kıl, jakşı bir amal jasagın. Takunu iza bakaw fi yawmi mautika dahikan. Sen ölgön günüň külgönder ыйлап kalsın. Sen bul dünya menen külüp koştoşkun. Dünyaga ыйлап kelip, ыйлап ketpegin demekçi. Kıska ömürüngde al kança ekendigini Allah Taala'dan başka hiç kim bilbeyt. Oşa kıska ömürüngde uşunday bir amaldardı jasagın, sen törelgöndö, külgönder ыйлап kalsın, sen bul dünya menen koştoşkondo ahiretke külüp ketkin. Femen ana hatta aqif amama babuk. Men kimmin? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din bugün eşigine kelip, Peygambardın atı jönündö, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din törelişi jönündö söz kılığı için men kimmin? Selamun aleyke ya Resulallah. Allah'ın salamı olsun o peygamber, Allah'ın elçisi. Selamullah aleyke ya Habiballah. Allah'ın süyüktüğü sağa Allah'ın salam salavatları olsun. Ente davet abika İbrahim. Sen peygamberlerin atası bolğon İbrahim'din duasının berekesisin. İbrahim peygamber Jaratkanга жалбарып мындай дуа кылган. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Rabbana
Ey Rabbimiz, tarbiya kıluvçu, yaratuvçubuz, kojoyunubuz. Ve ba'as fihim. Bularga jönötkün rasulan bir elçini. Minhum, aların arasından. Asmandan kelgen bir perişte emas. Başka bir materikten kelgen emas. Alardın arasından birösünü elçi kılıp jönöt. Al elçi yatlu aleyhim ayatik. Senin ayatlarыңды ümmetlerine okusun. Ve yuallimuhul kitab. Alarga keremettü senin kitabın Kur'an'da öğretsin. Vel hikme. Danışmandılık sünnetті öğrensün. Ve yuzakkihim. İmansızlıktan iman menen tazalasın. İnneke entel azizul hakim. Elbette sen danışman, kudretli zatsın dep Allah Teala'ga İbrahim peygamber dua kılgan. Bu ayette Allah Teala bizge haber verdi. Ve ente beşaret ahika İsa. Sen İsa peygamberdin suyunçüsüsün. İsa peygamber keremetli Kur'an'da ve mubeşşiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed. Men suyunçülöçümün. Özümden kiyinki kele turgan elçi anın adı Ahmet dedi. Ve mubeşşiran suyunçülöçümün dedi İsa peygamber. Bir rasulin ya'ti min ba'di menden kiyin kele turgan elçi ismuhu Ahmet, anın adı Ahmet dedi. Ve ente ru'ya ummeke Amina. Peygamberimiz enesi Amina'nın tüşünde körgün. Amina enemiz tüşünde aytadi laqad ra'aytu, şunday tuş gördüm deydi. Menin kursağımdan çıkan narisse çıkan kezde Şam menen Mekke'nin arası jarıp ketdi deydi. Mekke menen Siriyanın arası jarıp ketdi deydi. Süyüktü peygamberim sen jönünde emneni aytmakçımın bul ümmetine. Bul ümmet 14 kılım kiyin kelse de seni süyöt. Sen jönünde bularga emneni aytmakmın. Bir Arabinin sözüge toktolup özümde şu çölde жүрген bir Arabiga okşatıp göreyin. Çölde baratkan Arabi, Badavi, Beduin çölde baratat. Kap karangı tün ele. Ay çıktı. Aydı körgön kezde çöldeki Badavi mınday dedi. Maza aqulu laka eyyuhel qamar. O tolgan ay sağayım ne dep aytamın dedi. Jarıgan ayga karap sağayım ne deymin? Aqulu rafa'akallah. Allah seni uşunday biyike kötörüptür dep aytayım mı? Laqad rafa'akallah. Men aytpasam da sen biyiktesin. Aqulu laka nawwarakallah. Allah seni nurdu kılıptır dep aytayım mı? Laqad nawwarakallah. Allah seni nurdu kılgan, jarık kılgan. Aqulu cemmelekallah. Allah seni uşunday sulu kılıptır deyim mi? Laqad cemmelekallah. Allah seni uşunday sulu koz kılıp jaratıptır. Süyüktü peygamberim men emne deymin? Rafa'akallah. Allah seni jogorga kötörürdük deyin desem Allah keremetli Kur'an'da öz aytat. Ve rafa'na leke zikrak. Senin zikringdi, atыңды en jogorga kötördük deydi. Cebrail aleyhisselam bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip ya Muhammed atadri bima rafa'akallah. Ey Muhammed bilesin mi? Allah seni kanday jogorga kötörgön deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu a'lem. Allah özü bilүүчүрөөк deydi. Cebrail aleyhisselam keyin bu ayatты alып keledi. Ve rafa'na leke zikrak. Senin zikrindi, seni estöөнü, senin atың duşunday biyike kötördük deydi. Ya Muhammed laqad rafa'na zikrak bi ennel ismi la yuzkaru ismi illa bi ismik. Menin atım atalgan jerde senin atың bolat deydi. Azançımız hazır. Aşhadu en la ilahe illallah. Artınan aşhadu enne Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah Teala ey Muhammed menin atım atalgan jerde senin atың birge deydi. Uşunday biyike kötördüm deydi. Aqulu leke nawwarakallah. Bul janagı çöldögi Arabiga okşap o peygamberim seni Allah uşunday nurdu kılıp dep aytayım mı? Anna aytayın desem Allah Kur'an'da aytat. Qad ja'akum minallahi nurun ve kitabun mubin. Allah Teala tarafından silerge nur keldi al peygamber. Ve kitabun mubin. Açık aykın bolgon baktıluluk jolun körsetken kitap geldi. Aqulu leke cemmelekallah. O peygamberim bul Badavi okşap seni Allah sulu kılıptır deyim be.
Allah Kur'an'da mınday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhen nebiyyü inne arsalnake şahiden ve mubashshiran ve nadhira. Ey peygamber, seni jönöttük al ümmetke şahiden. Kıyamatta bulardın jakşılık jamanlığa güve bolu üçün ve mubashshiran beyiş menen jakşı amal kılgandardı sүйünçülөө üçün ve nadhira senin jolungdu jolda болгондорду dozak menen eskertүү üçün ve da'iyen ilallah ve da'iyen ilallah bi izni ve sirajan munira Allah'ın yoluna çakıruuçu Allah'ın ruhsatı menen kulak salgandarga hidayat beresin ve sirajan munira jarık bergen çıraqsın deydi. Bul nurdan keyin nur bar, hurmatlı musulman bir tuğan. O Allah'ın elçisi seni maqtauga eç maga okşogon aciz insandın tili je bilgen sözü de жетишпейт. Balkim men sözümdü senin atыңды айтуу menen sözümdü koozdоймун. Bular meni ukkаны kelgen жок. Sүйüktü paygambarım sen jönündө ugayın dep geldi. Allah keremetli Kur'an'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ve inneke la'ala hulukun azim. Ey Muhammed elbette sen en jogorу adep ahlak eğisisin deydi. En jogorу adep ahlak eğisisin. Bul kim güve bolup jatat buga? Menin güveligim emes. Buga şahit Allah özü. Ve kefâ billahi şehîdâ. Allah güve bolgondan keyin Allah'ın güveligi jetişerli. Andan artık hiç kim güve bola albaydı. Allah bu jerde hurmatlı musulman bir tuğan daim sabagыбызды uşul ayatка baylanıştırmakçımın. Allah bu ayatta inneke ala malun kesirun. Ey Muhammed senin malın köp degen jok. Ve inneke ala hulukun azim. Sen en jogorу ahlak, adep eğisisin dedi. Malın köp degen jok. Ve inneke lazujahun arid. Ey Muhammed sen en jogorу bilik eğisisin degen jok. En jogorу kresloda oturasın degen jok. Ve inneke ala cemal cesulusun degen jok. Ve inneke arabiyyun sen Arapsın degen jok. Allah ve inneke ala hulukun azim sen en jogorу adep ahlak eğisisin deydi. Balkim ve inneke ala hulukun azim adep ahlak paygambardın bir bölügü gana. Paygambar özü bu ahlak. Hurmatlı musulman bir tuğan kelingizler. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem jönündө bolgon paygambardın ömür bayanıdan sabaktar. Ya marhaban bi hazal yetimi şerif. Şarapattуу, keremettүү jetim paygambar. Al fakiril gani. Kembagal bирок Allah'dan başkaga hiç kimge kajeti düşpegen zat. Kolunda baylığı yok. Bирок alakanın bir gana jaratkanga uzatıp dua kılgan. Kembagal bирок bardık baylıktın keni anın kolunda. Jetim bирок bardık insandın baktılуулугуна kepil bolgon jetim. Anın dinisiz biz de jetimbiz. Anın jolu bolbosa biz de jetimbiz. Bardık insaniyatqa baktılуулuk jolun körсөткөн, baktılуулukka kepil bolgon jetim. Hurmatlı musulman bir tuğan. Bul Arap jarım aralındagı bir çöldögü bir darak siyaktı. Jaratılıştın barına jer şarına bir kölökö bergen. Ummi, okuunu жазууну bilbegen. Bирок bardık жазууну okuunu bilgen insandardın mugalimi. Жазууну okuunu bilbeyt. Bardık insaniyatta okutkan, jazdırgan. Al Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadama minel beyt avsanil hajar. Baytullah'dan bugün biz kıbla kılıp namaz okup karagan namaz Baytullah'da 360 buttu. Sölököttörдү talkalap anın üstüne Bilal. Bir kança yıl murda kuldardan bolgon. Karalardan bolgon. Hazreti Bilal'dı çıkarıp azan ayttırat. Hazreti Bilal Kabe'nin üstüne çıkıp Allahu Akbar, Allahu Akbar azanda aytkan kezde kebir jürögünde oğruları var. Jürög oğru degen infak insult emes. Al jürögünde imanı yok.
Eki жүздүү мунафыктар карап туруп, ама важада Мухаммадун гайра хаза гулаб. Мухаммад бул кара каргадан башка эч кимди таппай калыппы? Биздин ыйык Кабанын үстүнө Билалды чыгарып азан айтырып жатат дейт. Аллах Таала жооп берип, Кур'ан-ы Керимдеги аят түшүрөт, кыяматкача окуган аятыбыз: "Я айюхан нас, инна халакнакум мин закари ва унса, ва жаалнакум шуубан ва кабаила литаарафу, инна акрамакум индаллахи аткакум." Я айюхан нас, о инсандар, инна халакнакум мин закарин ва унса. Силерди бир эркек, бир аялдан жараттык. Бир эркек, бир аялдан жараткандан кийин, ва жаалнакум шуубан. Силерди элдер кылып жараттык. Элдердин ичинде кабаил, уруулар кылып жараттык. Эмне үчүн? Литаарафу. Бири-бириң менен таанышуу үчүн. Литатаавану. Бири-бириңге жардам берүү үчүн. Бириңде жок нерсе экинчиңден үйрөнүү үчүн. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Алланын алдында кереметтүү, сый, кадыр бартууңар кимиңерде таква болсо деди. Анын түсүнө башкасына карабайт. Урматтуу мусулман бир тууган, Hazreti Bilal'ды Ka'banın üstüne çıkarıp azan ayttırdı. İslam'da sүйгөн менин mekendештерим, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүктүү үммөттөрү. Эгер жер бетинде, үй бүлөңдө, айлана чөөрөңдө, айылыңда тынчтык, аманчылыкты кааласаң, өнүгүүдү кааласаң, ынтымакты кааласаң, бейпилдикти кааласаң, Muhammed алейхиссаламдын артынан ээрчигиле. Пайгамбардын жолун жолдогула. Бирок дагы эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын туулушу, аты жөнүн кайсы жерден башташты билбей жатам, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 5-6 сабак өттүк. Араб жарымы ахвалы, пайгамбар болбостон, төрөлбөстөн мурда ахвалдар жөнүндө, бирок урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар жөнүндө сөз сүйлөйүн деген кезде мен жээги көрүнбөгөн бир океандын жээгинде туруп калган. Экинчи бир тарабы көрүлбөгөн океанда турган сыяктуу. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Тааланын бир хадиси кудсини угуу үчүн пайгамбарга бир салават айтсаңыз, ушул тема менен баштасак. Саллаллаху алейхи вассалам. Аллах хадиси кудсиде мындай дейт: "Ва иззати ва жалали лау салаку илайя кулла сабил. Ва иззати ва жалали." Жалгыздыгыма, улуулугума ант ичем, касам ичем дейт Аллах. Лау салаку илайя кулла сабил. Бул инсандар мага карай кайсы жол менен жүрбөсүн. Вастафту алайя кулла баб. Кайсы эшиктерди келип такылдатпасын эшик таштып. Ма кунту афтаху лахумул баб. Аларга эч качан эшик ачпаймын. Hatta ya'tu khalfaka ya Muhammad. Ey Muhammad, алар сенин артыңнан келбейинче дейт. Бейиштин ачкычы ла илаха иллаллах Muhammedun Rasulullah. Пайгамбардын артынан бармайынча би'иззати ва жалали лау салаку илайя кулла тариq вастафтаху алайя кулла баб ма фатахту лахум hatta ya'tu khalfaka ya Muhammad. Улуулугума, жалгыздыгыма ант ичем. Алар кайсы жолго түшпөсүн, кайсы эшикти такылдатпасын, сенин артыңдан келмейинче аларга эшикти ачпаймын дейт Аллах. Урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир бала төрөлгөн кезде атасы, бир туугандары сүйүнүп, төрөлүштөн мурда аттандап, балки төрөлгөн кезде барып атын жаздырып ат коюшат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жетим төрөлдү. Жетимдин атын ким койду? İnnellezî saccale ismehu huvallah fi lawhil mahfuz. Çoğun atası Abdülmuttalib'ten murda Allah Taala Peygamberimiz atın lawhil mahfuzga Muhammed dep koygan ele. Peygamberin atı ismihu Muhammed. İbn Abdullah, Abdullah'ın balası. Abdullah Abdülmuttalib'tin balası. Abdülmuttalib Haşim'nin balası. Haşim Abdümanaf'tın balası. Abdümanaf Kusay'dın balası. Kusay Kilab'tın balası. Kilab Murra'nın balası. Murra Ka'b'tın balası. Oşentip Hazreti İsmail aleyhisselam'a çebarat. İsmail peygamberdi Abul Arab deydi. Arapların atası kim eken? İbrahim peygamberdin balası İsmail aleyhisselamdan Araplar tarqalgan. Ene taraftan enesi Amina binti Vahb. Amina Vahb'tın kızı
Вахб Абдуманафтың қызы, Абдуманаф Килабтың қызы, Мурра Килабтың пайғамбары саллаллаху алейхи вассаламдың 5-4 аталары менен бұлар да бірігеді. Урматты мұсылман бір туған. Пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам төрелбестен мұрда қадар, тағдыр қандай болды? Абдулмутталиб егер Құдай Таала 10 бала берсе, біреусін Құдай жолында назыр қылам деп ниет қылып қойды. Назыр деген сөз Аллах Тааланың алдында берген сөз. Құдайым бұйырса, дипломды жақсы заштатып қорғап алсам, 3 күн ораза қармаймын десең, бұл сенің мойныңда милдет. Иншалла есен аман айығып кетсем, Құдай жолында bir қой алып сояйын назыр десең, мойныңда милдет. Құдай қаласа паланчыға жетіп қалсам десең, жеттің бе соның бұл назыр. Абдулмутталиб Аллах Таала 10 перзент берсе, біреусін Құдай жолында құрмандық қылам деп қойды. Аллах Таала Абдулмутталибке 10 еркек бала берді. Сөзіні атқара тұрған күн келді. Балдардың ең кішінекей Абдулла. Урматты мұсылман бір туған, 10 еркек 4 қызы болған. Абдулмутталибтің қанша баласы болып тұр? 14 перзенті. 10 еркек 4 қыз. 10 баланың içінен кімді құрмандық қылам? Чөчі құлақтарса Абдуллаға шықты. Rahip ошол заманының данышманы, ақылманы, илимдүүсү, о Абдулмутталиб, балаңды құрмандық қылбағын. Меккенің айланасындағы арабтарға бұл адат болып қалбасын. Үрп салт болып қалбасын. Емне қылам? Мен Құдайға сөз бергенмін. 10 баламдың біреусін құрмандық қыламын дегенмін. Құдайдың аса сөзімді атқарам деді. Анда сен Абдулланың атын жазда, жаныға екінші 10 төөнің атын жаз. Чүчі құлақ тартасын, төөлерге шықса, төөлерді құрмандық қылды, Абдулланы қалтыр. Тағдырды қараң, Абдулмутталиб, Абдулла менен 10 төө деген жазуды салып, чүчі құлақ тартады, Абдулла 10 төө. Қайра екінші, Абдулла 20 төө. Қайра Абдулла 30 төө. 100 төөге болғаннан кейін, андан төөлерге шығатта, Абдулланы сақтап қалады. Абдулмутталиб 100 төөнү құрмандық қылып, Абдулланы тирүү сақтап қалды. Урматты мұсылман бір туған. Абдулланы өлтірбейін, құрмандық қылбайын. Арекет қылды. 100 төө менен сақтап қалды, тура? Бірақ урматты мұсылман бір туған, ажалың келген кезде, чыныға Аллах Таала чекеңе жазған ажал келген кезде, 100 төө емес, миллион төө менен де ешкімді сақтап қала албайсың. Абдулланың құрмандық болбогону Алланың құдіреті менен Абдулла Мухаммад алейхиссалам ұрғын көтеріп жүретілі. Бұл аманатты Аминаға өткөзіп беріш керек еле. Ал бұл дүниеге келіш керек еле. Ошондуктан урматтуу мусулман бір туған, кийинчерээк Абдулланын ажалы жеткен кезде Мадина Мунаввара Бани Наджар өзүнүн тайкелеринин уруусуна барган кезде ал 10 төө эмес, 100 төө эмес, 1000 төө менен да сакталган жок, ал каза болду. Ошондуктан өлүмдө мындай эме жок. Тааныш билиш деген жок. Малакил маутта келип, кошомотчулук жок. Бул өзүбүздөн экен деген эме жок маселе. Токтоп туруң, кечирип коесуз, аны бүтүрүп алайын деген маселе жок. Арабтардын бир шайыры мындай дейт: Мәшәйнәһә хутан кутибат алейна. Мойнубузга жазылган издерди барын бастык. Ва ман кутибат алейл хута машаха. Кимнин чекесиге бир жерге барыш жазылган болсо, аны кадамын коюп барды. Ва ман канат маниятуху би ардин. Бирөөдүн ажалы бир жерде деп жазылган болсо, фалайса ямуту фи ардин сиваха. Ал эч качан башка жерде өлбөйт. Allah çekesine жазган жерде. Вала тадри нафсун маза таксибу гада ва ма тадри нафсун би айи ардин тамут. Эч бир нафс, эч бир жан эртең эмне кыларыңды да билбейсиң, кайсы жерде өлөрүңдү да билбейсиң. Адатта көп айтат, үйдө жатып өлөм дейт да.
Туурабы? Бала чакам малда дейт. Бирөө ооруканада өлүп атат. Бирөө сууга чөгүп өлүп атат. Бирөө жолдо кырсыктан өлүп атат. О бенде сен каалайсың, мен каалаймын. Бирок сен каалаган эмес, мен каалаган болот. Бендем, мен каалаган нерседе башыйсың, сен каалаган нерсени күтүлбөгөн жерден берем. Эгер мен каалаган нерсеге башый бесең, сен каалаган нерседе сени чарчатып кыйнаймын, акырында мен каалагандан башкасы болбойт дейт Алла. Урматтуу мусулман бир тууган, келиңиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын bir hadisini uğudan burada Peygamber'e daha bir salavat. Ana İbn-i Zabihayn. Hadis Peygamber. Ana İbn-i Zabihayn. Men iki kurmandıktın balasımın deydi Peygamberimiz. Peygamber kaysının balası eken? Kaysı kurmandık? Birincisi Abdullah. Keçe 10 töönün, 100 töönün orduna kurmandık bolup saktalıp kalgan. Andan bununcu? İsmail aleyhisselam'dı. Abul Arab dedik mi? İsmail peygamberdi da İbrahim aleyhisselam kurmandığa barıp kutkarılıp kaldı koşkor menen. Eki kurmandıktın balasımın deydi. Keliңizdер, çoğu akılımız menen, fikrimiz menen Amine enebizin үйüne ziyaratqa barabız. Biraz artqa kaytalı bir 14 kılın. Artqa kaytıp kimnin үйüne ziyaratqa barabız? Amine enebizin үйüne ziyarat. Amine hayru ummin hamalet fi a'zamil mevlud. En ulu naristeni kursağında kötörgön, en ulu nariste menen boyuna kötörüp törөгөн Amine bul. Amine tazavvaja Abdullah, Abu Rasul peygamberдің atası Abdullah, үйленген кезде Abdullah'ın yaşı 25 yaşta eken. Maşallah. Kaçta eken? Abdullah Amine'ga үйlendi. 25 yaşında. Bir kança aylar kündür yaşadı. Yaşagandan keyin nadal munadi anna hunaka qafila mutawajjih ila bilad Şam. Şam mamleketlerine karvan savdagerler jönödü dedi. Bala bagam degen, atayına bagam degen, übilesin bagam degen savdagerler karvandar Şam'dı qaray bagıt aldı çıkkıla dedi. Abdullah Haraca maha valid Rasul peygamberдің atası oşol karvanдар menen savdagerler menen çıktı. Жаңы bal ayları ele. Медовый месяц күндөрү эле. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, бала чакамды, аялымды чеке терим менен багайын деп. Dünya, o dünya. Vara'al luqmatil ish nas'a. Bir jutum tamak dep, dünya dep, oqat dep yürübüz. Vara' jamil amwal. Akça jinap. Rubl, som, euro, dollar. Ve nat'ab. Çarçaybız. Ve fi sabili dirham ve dananir. Dirham üçün, dinar üçün, euro üçün, dollar üçün, som üçün, rubl üçün. Kede tuğan uruk menen karım kattaştı üzüp koyuyoruz. Dostlar menen arazdaşabız. Kolu koşna menen jaman bolobuz. Kede en jamanı jetimlerden akın jeybiz. Allah Kur'an hadis kutsalari ya İbn Adam, o adam balası, la takhaf min zi sultanin ma dama sultani baqiya. Ey adam balası, bir biyligi bardan korkpog'un. Menin biyligim turgan kezde menin biyligim tübölük deydi Allah. Ya İbn Adam, la takhaf min fawatir rizq ma damat khazain mamlu'a. O adam balası, rızkım, okatım çok bolup kalat. Bir okatga, rızkıga jetpey kalam dep korkpog'un. Menin kaznam tolluk, la tanfat. Menin kaznam hiç kaçan tügöbeyt deydi. Ya İbn Adam, o adam balası. Halaktul eşya kullaha min ajlik. Bardık nerseni sen üçün jarattım deydi Allah. Jaratılışı sulardı, toğlardı, jaylolardı. Bardık nerseni adam balası sen üçün jarattım. Wa halaktuka min ajli. Alemi seni men üçün maga ibadat, kulçuluk kılsın dep jarattım. Fasir fi taati.
Sen mağa taat ibadat kılgın, başı yigin. Ya İbn Adam, o adam balası. Li aleyke farida. Allah Teala aytadi, ya İbn Adam, li aleyke farida. Men üçün senin moynuna жүктөлгөн kebir farzlar var, qarızın var. Wa laka alayya rizqun. Alemin men sağa rızkыңды kepildik berem. Rızkыңызды kim berет eкен? Huvallazi halaqakum summa razaqakum. Al sizler jarattı. Senin bul dünyaga jaralgaның rızkыңның бар ekenine dalil. Sen bul dünyaga keldin mi? Rızkың бар üçün keldin. Huvallazi halaqakum summa razaqakum. Allah aytadi, o adam balası. Senin moynuna жүктөлгөн men üçün kebir farzlar var. Menin mildetim sağa ne? Rızk beru. Fa in khalaftani fi faridati. Sen eğer kede men farz kılgan nerseni atkarbay koysoň da la mukhalifuka fi rizqik. Men rızkыңды berbey koyboymun deydi. Ya İbn Adam, in radita bima qassamtuhu lak arahtu qalbak. O adam balası, eğer sağa bölgön çekenge жазган, sana rızk kılıp bergen nerseme razı bolsoň, arahtu qalbak, jürögüňde saldıram. Kudaydan kelgenine razı bolsoň jürögüňe salat. Wa illam tarda bima qassamtuhu lak, eğer sağa çekenge жазılgan rızk kılıp bergen nersege razı bolbosoň, fa wa izzati wa jalali, ululuğuma, kudretime ant içem, la usallitan aleyka dunya, senin üstünden dünyanı üstümlük kıldırıp koyam. Dünya seni başkarıp kalat. Tarkuzu fiha karagzil vuhuş. Tarkuzu fiha karagzil vuhuş. Al dünyanın artınan dübürt. Akıllı yok hayvan siyaktı çurkayı veresin. Fil barriye bayağı kuraklıkta çöldü. Körüp jüresin bayağı dübürt bolgan top. Kayımını içige çurkap atkanını bilbeyt. Dünyanın artından çurkayı veresin. وَلَا يَنَالُكَ مِنْهَا إِلَّا مَا قَسَّمْتُهُ لَكَ. Sen kança çurkavağın senin peşeğine yazgandan artığına jetpeysin deydi. Dünyadaki en жақсы esal nersi eken? Allah'ın bergenine ne olosuz? Şükür kıla, elhamdülillah dep razı olasın. Biroq hurmatly musulman bir tuğan bette kolun işteydi, hareket kılasın. Turabı? Biroq qalbыңda rızkı Allah'a tevekkel kılasın. Dil bayor, das bakar deb farz tajiklar. Dil bayor, jürögüň Allah menen, kas yad bakar, kolun iş menen bolot. Zikiriňdi da kıl, ibadatyňdy da kıl. Jürök Allah menen, kolun butun menen, iş menen, hareket menen. Almapış ozuma tüştep jatıp albaysın. Biroq hurmatly musulman bir tuğan Abdullah karvandar menen ketdiler, ne ketdiler? Sowdaga. Adatul qafila bima fiha wa biman fiha. Kafila karvan keldi. Karvandağı nerseler keldi. Karvan menen ketkenler keldi. Ma'ada wahid. Jalgız biröw kelbey kaldı. Tahalla. Al karvandan jana sowdagerlerden ajrap kaldı. Al kim? İnnehu Abdullah. Bul kim ele? Kelbeye kalgan Abdullah. Al kayakta kaldı. Emne üçün kelbeye kaldı? Emne üçün özü menen bargan joro joldoştordan ajrap kaldı? Sebep mata Abdullah. Abdullah öldü. Ve düfune bil Medine. Madina'da kömüldü. İnde ahval abi atasının taykeleri olgan tağaların jurtunda Bani Najjar urusunda Abdullah 25 yaşında kaza oldu. Ömür joldaşı kim? Amina. Abdullah ölgön kezde ömür joldaşı Aminaga kelечекte törölө turgan balasına 5 töö, bir kança koy, jana bir kızmatkar ayal kalıptır. 5 töö, bir kança koy, jana bir kızmatkar ayaldın atı Baraka. Ne eken? Baraka. Ummu Ayman dep lakabı ne? Kliçkası Ummu Ayman. Bul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di tarbiya kılgan ene. Amine neviz, hurmatly musulman bir tuğan özünen kelgile bir kulak salıp uğalıcı. Men deyt, törörden murda түш gördüm, al Şam mamleketlerden sarayların jarıttı menden çıkan nur deyt.
Баланы төрөлөштөн мурда түшүмдө ушундай аям болду дейт. Үн уктум дейт. Кандай үн угуптур? Лакад хамалти би сейдид дунья ва ма фиха. Ey Amine, dünyada barlardın en ulusunun sen boyunda kötörüp жүрөсүн. Dünyada barlardın, jana ötkөndөрдүн en ulusu sen kötörüp жүрөсүn. Fa iza wada'ti, kaçan аны төрөсөң, quli aytkın депtir. Kaçan boyunдағы баланы төрөсөң aytkın. Ne деп aytkın? Hadis marfu'ur. Ана кебілер шығады. Достоверный деп. Урматты мұсылман бір туған, Амине небізге, Қули у'идуху бил вахид мин шарри кулли хасид. Баланы төрөгөн кезде, баланы мындай деп айтты. У'идуху бил вахид. Панах жардам сұраймын жалғыздан мин шарри кулли хасидин. Ар бир көрө албагандын көзүнөн сакта деп. Сулайман тоодон сурап ба? Же Теңир тоодон ба? У'идуху бил вахид. Жалгыздан жалбарып суранамын, ар бир көрө албагандын көзүнөн сактагын деп. Баланы төрөгөндө ушинтип айткын деген үн келди дейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Бул эмне деген сөз? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis. Lem yabqa minen nubuwa illa'l mubashirat. İbn Abbas degen sahaba rivayet kılat. Lem yabqa minen nubuwa illa'l mubashirat. Peygamber aytты, menden keyin peygamberlik жоқ deydi. Peygamberden peygamberlik var mı? Жоқ. Kazakistan'dan çıkıp turup falan var жалганчы. Oru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytады, menden keyin peygamberlik жоқ, бирок mubashirat. Sahabalar kol. Wa mal mubashirat ya Rasulullah? Mubashirat degeningiz emne dediler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Ar-ru'ya saliha yaraha al-muslim aw tura lahu. Musulman Kudaydan korkon imandu taza adamın körgön tüşü suyunçu bir ayan eken. Je Kudaydan korkon imandu adamdın tüştümday joru bergen eken. Tüş meselesiga kelip musulman bir toğan tüştü joruy turgan İslam tarihinde 4-5 ile alım ötkön. Kança ötüptür? Alardın en başında tüştü jorugan İbn Sirin degen alım ötkön. Kim degen? İlgeri tüş jorugan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din sahabalardan keyin, tabiinlerden keyin bizdin zamanımızga tüş jorugan bolğan belgili 4 ele alım ötüptür. Alardın başında İbn Sirin. Biroq tüş barıga birde jorulbayt eken. İbn Sirin tüştü karaganda al joruganda tüştü çeşmele bergen kezde ayat hadiske tayanıp çeşmeleyt ele. Biroq gün ушундай otursa biroq ya imam men tüşümde azan ayttım emne bolat deyt. İbn Sirin tüş көргөнгө мындай жүзүнө карайт дагын анын таквадарын, имандуулугун, намазда бекем болгонун карайт дагын айтат. Даярдан Кудай буйрса сен ажыга барат экенсиң дейт. Ya imam inni azzantu fir ru'ya. Tüşümde men azan ayttım emne bolat dese даярдан гына ажыга баратсың дейт. Maşallah. Tüşüde azan aytkandır var mı? Bunu uqqan bir öz tura kılады. Ya imam, men daha tüşümde azan aytıpmın, emne bolat desem mындай karayt dagın. Kuday Taalaga tövbe kıl, sen uğur ekensin deydi. Oturganlar imam deydi, ekөөтең azan aytkan bolsa emne üçün birösünü sen ajıga barat dedin, ekincisini uğru dedin dese, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala "Ve azzin fin-nas bil-hajj." Adamlarga jarıya kılgın, acıga kelsin degen Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a buyruğu var. Bul oşa azan bettegi manisi azan hacıga çakırуу elan jarıya kılуу bolot deydi. Ekinчиге эмне ууру дедиңиз? Карасам дейт иманда, исламда, ибадатта бекем эмес экен дейт. Ага дейт Кур'ан-ы Kerim'de "Ve azzana muazzinun ayyatuhu innakum lasariqun." Yusuf сүрөсүндө жарыя кылды, ey карван элер, араңарда ууру бар деп. Bay Yusuf Peygamber'in bir tuğandarını emesine salıp koyduk mu? Oşondan bardık tüş birdeyi çeçilbeydi.
түштен алыстап кетпейін. Ислам тарихында түшті жорыған 4 қана чоң алымдар бола тұрған болса, бүгін бізде әрбір 5-шісі түш жорыйды. Неге ислам тарихында 4 еле түш жорыған алымдар болған десеңіз, алар бізге оқшап көп ұқтап түштеле көрген емес. Бүгін біздегілер ұқтап атып еле түш еле көре береді да. Кече 2-ші сериясын көрдім, 3-ші сериясын көрдім деп. Ұқтай берсең көресің де түштанан. Киноны көріп жатып аласың, киноны көріп шығасың. Соткаңды қарап тұрып, жатып ұқтап қаласың, соткаңдағы баямен көріп шығасың. Урматты мұсылман бір туған, илгерги биздин иманда, исламда бекем болған улууларыбыз көп ұқтаған емес, көп түш көрген емес. Біздегілер ұқтап еле түшті көре береді, күні келе, ұстаз мен маңдай түш көріп не болады дейді. Еш нәрсе болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүйшембі күн төреліп тұр. Рабиул ауал айының 12-ші күні дүйшембі күн. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам төрелгенді жетімдіктің ең жоғары даражасы. Шариатта жетім деген кім? Жетім деген атасы өліп балағатқа жеткенге чейін жетім болады. Ла ютма бa'дал булуг, балағаттан кейін жетім болу есептелмейді. 16-ға толдың бу? Үйленгің келіп қалды, жетім болбайсың. Еркектік аламатың пайда болғаннан кейін ал жетім болбайды. Айванатта енесі өлген жетім болады. İnsaniyatта атасы өлген жетім болады. İnsanдарда енесі өлгенді жетім демейді, латим дейді. Латим деген араб тілінде барып қамыс емен іздесең, латим ертерек ененің емчегіден ажыратылған төөнің баласын айтады. Же болбосам латама деген сөзден алса, өгей енеден шапалақ жеген баланы латим дейді. Енесі өлген жетім емес не екен? Латим болады, атасы өлген жетім болады. Айвандарда енесі өлген жетім болады. Бірақ балағатқа чейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам емне үшін жетім төрелді? Ушундай сайюдул ауалин вал ахирин. Адам атадан бергі қияматқа чейін ең улуу зат жетім болды. Себебі урматты мұсылман бір туған, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кичинекей кезіден аби ата же болбосам ахи ака деп аға деп чоңойбостон Рабби деп Аллаға таянып чоңолуш керек еді. Улидал худа. Хидаят беруші пайғамбар төрелді. Қашан төрелді? Атасының аты кім? Құдай Таалаға құлшылыққа шақырған пайғамбардың атасының аты Абдулла. Енесінің аты Амина. İnsaniyatты Allah'ın аманаты болған динді жеткізуші пайғамбарды Амина деген. İnsaniyatқа чынығы тыныштықты тартулай тұрған пайғамбар Амина. Аман, тыныштық, аманат. Шундай ененінен төрелді. Урматты мұсылман бір туған, пайғамбары саллаллаху алейхи вассаламды төрелгенді, ислам уламалары айтты, пайғамбар жерге түшкен кезде сажда қылған сияқты болып түшті дейді. Неге? Сажда қылған сияқты төрелді наристі дейді. Себеп урматты мұсылман бір туған, бұға таң қалбағын Рабиа ибн Кааб деген сахаба. Кім деген? Рабиа ибн Кааб. Аслами деген урудан болады. Аллах Тааланың разы қала: "Кунту абиту ма'a Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам." Пайғамбар менен бірге түнейт елем. Ким түнейт екен? Рабиа ибн Кааб. Фаатайту биwudu'ihi. Даратына су алып келдім. Ва хажатихи. Пайғамбардың мұқтаж болған нәрселерін алып келетім. Пайғамбарға ушундай қызмат қылып, керек болса ешігінде отырат елем. Даратына су алып келіп башқа қылады. Фақала ли, bir gün aytты дейді, сәл, сұра, тәмәнна алайя, үмітіңді мечтаңды айт деді. Емне қиялың бар, емне мен қиялданасың, мақсатыңды айт. Елестеткен пайғамбарға қызмат қылған, көлеке сияқты жанында жүрген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мұның қызматынан разы болды. Рабиа Кааб ибн Рабиа қарап тұрып, сәл, сұра деді. Рабиа ибн Каабқа не деді? Кааптың баласы Рабиа сәл сұра деді. Ең урматты мұсылман бір туған, елестеткен бүгін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біздің аразда болып бұл үмметінен сұра десем не деп сұрайтылар? Проспект Мирден бір участка дейсің. Же қызыл диплом ешкімде жоқ. Же нөлевой проходтан 2 контейнер. Же сумнан бір қанша еме
же болбосо эч ким жетпеген бир көзү бакырайган фигурасы келишкен үммет эмнени сурайт? Рабиа ибн Кааб: "Я Расулалла, мага вакыт бериң" деди. Ойлоноюн. Вакыт берди. Кийин келди: "Я Расулалла, бир канча вакыт ас'алука мурафaqataka fil janna." Бейиште сиз менен болгум келет деди. Субханаллах. Аллаху акбар. Нени сурап атат? Ас'алука мурафaqataka fil janna. Бейиште сиз менен болгум келет, ошону сурайм деди. Кала: "Ава гайру залик?" Мындан башка тилегиң жокпу? Курсагы жакшы тойбойт. Үстүндө жакшы кийими жок. Минген төөсү жок. Минген эшеги да жок. Башпанек бир үйү да жок. Я Рабиа, мындан башка эме жокпу? Хуа зак, я Расулаллах. Ошо мен айткан ошол. Не ал айтканы? Бейиште сиз менен болгум келет деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алакан жабыдагы: "Аллахым, Рабиа ибн Каабты менен бейиште кыл" деп дуа кылган жок. Мындай деди: "Фа'инни ala nafsika bi kasrati sujud." Менен бейиште болгун келсе, өзүңдүн нафсыңа өзүң көбүрөөк сажда кылып жардам бер деди. Көбүрөөк сажда кылсаң, менен бейиште болосуң. Менин бир гана дуам жетишпейт деди. О, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылса болот эле. Бирок биз үммөткө үйрөтүп, бейиште пайгамбар менен бирге болуудун жолу эмне экен? Көбүрөөк сажда кылуу. Көбүрөөк көчөдө наушник салып музыка угуу эмес. Көбүрөөк көчөдө пайдасыз кезип жүрүү эмес. Не экен? Көбүрөөк сажда кылуу. Урматтуу мусулман бир тууган, чоң үй бергин, же болбосо андай мындай дебестен, уриду мурафaqataka fil janna. Сиз менен бейиште болгум келет дейт. Эгер сен да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бейиште бирге болгуң келсе, көп сажда кылгын урматтуу мекендешим. Умму Хабиба радияллаху анха قالت: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. Умму Хабиба пайгамбардан уктум дейт: "Ман салла 12 рак'a fi yawm wa layla buniya lahu bihinna baytun fil janna." Kim bir keche күндүздө 12 рекет нафил окуса, сүннөт, ал бендеге бейиштен бир үй курулат дейт. Машалла. Бу шаарда, Бишкекте үйгө жетиш кыйын эле экен. Бейиште үйгө жетиш үчүн акчам жок, бизнесим жок деп. Күнүгө 12 рекет не кылып турсаң? Машалла, нафил намаз окуп турсаң, "Ва ма янтиqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Бул пайгамбар өзүнүн нафсыдан алып сүйлөбөйт, Аллахтын вахиси менен сүйлөйт. قالت أم حبيبة: "فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم." Умму Хабиба айтат: "Пайгамбардан уккандан бери 12 рекат нафилди эч калтырган жокмун" дейт. Үммет. Пайгамбар менен бирге болууду каалаган. Суткасына 12 рекат окууду сен да таштабайсыңбы? Даярбызбы иншалла? Мага сөз берип эле кой, өзүңө эме кылып атыр. Мен каяктан текшерем сени? Бейиштин эмеси оңой бекен? Беттен квартира алам деп 6 жыл, 10 жыл Россияда жүрөсүн. وما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Пайгамбардан قال Унайсату. Ким бир Унайса деген аял айтат: "Фама тарактухунна мунзу сами'тухунна мин Умму Хабиба." Мен Умму Хабибадан уккандан бери мен да эч таштаган жокмун дейт. Унайса деген энебиз. Ва кала Амр ибн Аус: "Ма тарактухунна мунзу сами'тухунна мин Унайсата." Мен Унайсадан уккандан бери 12 ракат нафилди эч качан каза кылган жокмун, таштаган жокмун. Унайсадан уккандан бери дейт ким? Амр ибн Аус.
Wa qala Nu'man ibn Salim. Salimning balasi Nu'man aytadi: "Ma taraktuhunna munzu sami'tuhunna min Amr ibn Aus." Amr ibn Aus'tan uqqandan beri 12 rekat nafildim. Eni eş taştay elekmin deydi Nu'man ibn Salim. Maşallah 12-ci mikrorayonga kelgen jamaat aytadi: "İşen bugün sabaqты uqqandan beri taştay elekmin" degen jigitler çıgat inşallah. İnşallah. Yaqulu sallallahu aleyhi ve sellem: "Fema min mu'minin yarka'u rak'atan illa banallahu biha qasran fil cennet." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini qara. "Fema min mu'minin" qaysi bir imanlı mu'min yarka'u rak'atan bir rekat rükû qilsa illa banallahu biha qasran fil cennet, oşo bir rekat rükû namazıga Allah 5'ten bir qasır beredi deydi. Maşallah, sabne. Özgöçe bir uy. Maşallah. Yaqulullah Teala fil hadisil qudsi abdi, Allah Teala hadis kılsamında deydi. Bir salavat. Abdi, o bendim. Laka bi kulli rak'ataha qasrun fil cennet. O bendim, sen her bir rekette rükün için 5'ten bir ne deydi? Qasr deydi. Ve laka bi kulli secdetin secedteha nazra ila vecihil kerim yevmel kıyame. Her bir secdanın badalına orduna kıyamatta menin cemalıma qarayısın deydi. 5'ke kirgenler jırgap, oru yok, qarğandık yok, kaygı yok, hiç nerse yok, ölüm yok. 5'te jırgap oturgan kezde Allah Taala aytadi: "O bendelerim, razısыңар mı?" dese, "Allah'ım kanday razı bolboyuk." 5'ke kirgen bolsak, hiç bir kaygı bolbosa, hiç oru bolbosa, kızganуу bolbosa, Allah Taala aytadi: "Mundan da silerge uluu nerse bereyim" deydi. Al uluu nerse Allah Taala özünün jamalын көрсөтөtкен. Nurun Allah'ın jamalıga karagandan jırgalırak hiç nerse yok deydi. 5'ke kirgen insanlarga tartuulangan belektin en jogorу mundan artık belekte yok. Allah'ın jamalına, sululuğuna, nuruna karagandık deydi. Allah barımızga nasip etsin. Atamanna murafaqataka fil cennet. 5'te siz menen birge bolgum kelet deydi. Kursağı toyboyt, üstü bütün emes, maşinesi yok, kanaat, kaniyet kıluu. Bul Allah Taala'nın bergenine razı oldu. Peygamber aytdı: "A'inni ala nafsika bi kasrati sujud." Özün köp sajda kılıp jardam ber. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din çoğ atası kim ele? Abdülmuttalib aytadi: "Ra'a jadduhu qala ra'aytu fil manam ka'anna silsilatan min fidda kharajat min zahri wa imtaddat bayna as-sama wal ard." Tuş görsem menin jelkemden artımdan bir kümüşten bolgan sıncır çıktı da al sıncır asman menen жердин araсын baylanıştırdı. Summa tahawwalat min al-mashriq ila al-maghrib, keyin batış menen çıgışga ketti. Summa tahawwalat ila ash-shajara, keyin bir darak bolup kaldı. Awraquha min an-nur, al daraktın her bir jalbıragı nur bolup kaldı deydi. Kim bunu? Çoğ atası tuş görsem menin jelkemden bir kümüşten bolgan sıncır çıkıp asman menen жерди batış menen çıgıştı. Andan keyin darak bolup jalbıraktары bar nur bolup kaldı deydi. Al hurmatlı Müslüman bir tuğan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din törölüşü jönündө habar ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din çakırığı tavhid, la ilahe illallah Muhammed Resulullah batış çıgışta, tündük düştükte. Bardıq jerde bugün jer şarıda azan hiç jerde toktogon jok. Bizge şamga aytılsa bir jerde Kuptanга, azыр biz Kuptanга айтсак bir jerde Бамдатка jer betinde 24 saatte azan toktoboyt. Keyinçerek al bolup darak bolup kalgan nerse al Peygamberimizga kelgen keremetli Kur'an. Kur'andın her bir ayatı nur. Tileke karşı bugün Müslümanların üyünde al nur bolgon kiteptin ayatları okulbastan Dajjal bolgon bir gana televizor başka menen alik. Hurmatlı Müslüman bir tuğan.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рабиул Ауал айының 12-сінде таң атар кезде түрілді. Бамдат кезінде дүние жарып, қараңғылық жоғалып жатқан кезде, себеп пайғамбардың төреліші имансыздық, кафірлік, қараңғылық жоғалып, иман нұры тарқата тұрған пайғамбар таң жүріп келе жатқан кезде түрілді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Айша енемізден мұндай хадис бар екен. Ана Айша радиаллаху анха анна наби саллаллаху алейхи вассалам ма мин мусибатин тусибул муслима илля каффараллаху биха анху хатта шаука юшакуха. Раваху Муслим ва Бухари. Мұсылманға қайсы бір мусибат жетпесін, башымызға бір мусибат, сыну, қайғы жетсе, илля каффараллаху биха анху. Аллах Таала ошо мусибаттың себебіменен сенің бір күнәлеріңді кафарат қылып жойып жоқ қылады екен. Хатта шаукат яшукуха. Қалай берсе бір тикен кірген кезде да орытып сабыр қылсаң, ошол тикен дағы Алланың хикматымен кіріп сенің бір кішкене күнәлеріңді жояды екен. Бұл хадисті неге байланыстырып отам, урматтуу мусулман битоган? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жетім төрөлдү. Ан Аби Хурайра радиаллаху анху ан наби саллаллаху алейхи вассалам قال ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي. İmam Tirmizi rivayet kılgan hadisке bir qoz hadisке bir hakkım төлеп koyuldu. Жақшырақ. ما يزال البلاء بالمؤمن. Bir imanduğa bir bane sınov kele veredi. Sınavlar bola veredi. Vel mu'mine imandu ayalga da sınavlar bola veredi eken. Fi nefsiki kede özünün denine, den soğuluğunda oğruysun, kötülösün, temperatura olasın, bronxit bolasın, davleynen götürür. Ve valadi je baldarın menen bir sınav olur. Balаңды жоғотосун, bir nesi olur. Ve malihi je malına, akçana, je uyun ölüp kalat, je koyun жоғалып кетет, je жылқы. Hatta yalqallah Allah bendeni kıyama bu dünyada türlü sınavlar menen sınay beret, bende sabır kılat. Hatta yalqallah ve ma aleyhi hatiya, kıyamatta köp sınalgan bende, köp balege duçar bolgan Allah Taala'nın aldığı bende kesi bir zakata günösüz kelet eken. Biroq şartı ne? Özüң okşagan çiğketten bolgan bendege var arzana örбейсиң да. Деп бала oldu. Birinci жол жумага келсем туфлимди урдап кетти дейсиң. Sınav. Anan ekinci жолу келбей коюп да. Арзыбаган bir китайский туфлиң үчүн. Биздин жамаатыбызда Аллах Таала береке берсин. Bir туганыбыз бар. Аллах Таала тижаратына береке берсин, үй бүлөсүнө береке берсин. Дайым көзү ажыз болгон 3 bir туганыбызды баамдат эмелерге жетелеп келет. Өзүнүн машинеси менен барып, жақын жашайт экен, баягы эмелерди алып келет. Көзү ажыз. Көзү ажыз bir тугандарыбыз баамдаттан эч калбайт. Экинчи мусулман машинесин жетип, үчөөнү да кармап баамдатка дайым алып келет. Мен бұл сынауларға айтайын дегенім, Анаси ибн Малик деген сахаба айтады, анна Расул саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар айтты дейді. Изабталаллаху ал-абдал муслима би балаин. Изабталаллаху ал-абдал муслима би балаин. Аллах bir musulmanды bir bale менен, кыргызча бала дейт го. Бу башыма бала болду дейт. Бала деген сыноо деген сөз. Араб тилинде не экен? Сыноо да. Başıma bela деген, şu bir tuğan kelip pul sürese bela ol deysin mi? Sen sınav atar, şu bir tuğandı kılıp jardan berevi, silah-i rahim kılavi, Allah bergen nerseni bir ömenin bölüşevi. Allah bir musulmandı sınasa fi cesadihi denesinde. Kala li melekin, perişte aytatken, uktub lehu salih amali, allezi kana ya'mal. Bu bendege oğriyalık kezinde kılgan soğup dersen jaza ver deydi eken. Oğruvagan kezdegi kılgan soğuptorun jazgın. Fe in şefahu gasalahu ve tahara.
Качан Аллах шифа берсе, су менен жууган сыяктуу күнөөдөн жууп тазалайт экен. Ва ин қабадаху, эгер Аллах ошо оору менен бенден алып кетсе, ғафара лаху ва рахима, Аллах анын күнөөсүн кечирет жана өз мээрин алат дейт. Имам Бухари риwayat кылган мына хадиске мен жанагы бир туугандарымды байланыштырам деп айттым эле. Анас ибн Маликтен Аллах таала разы болсун, кала сами'ту набия саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбардан уктум дейт. Пайгамбардан уккан хадисти окуу үчүн пайгамбарга бир салават. Инналлаха кал, Аллах таала мындай дейт экен: Иза ибталайту абди би хабибатей. Эгер бендемди эки сүйүктүү менен сынасам дейт. Бенденин эң эки сүйүктүүсү эки көзүң экен. Бенденин көрүү мүмкүнчүлүгүн алып койсом дейт. Фасабара. Урматтуу мусулмандар, 3 мүнөт, 2 мүнөт бир көзүңдү жумуп көрчү. Эгер бендемди эки сүйүктүү менен сынасам дейт Аллах. Фасабара, ал бенде сабыр кылса, аввастуху минхум аль-жанна, ал эки сүйүктүүнүн ордуна бейиш берем дейт. Аллаху акбар. Эми өзүң мындай, мен бул бир туугандарды айтып атканда сен элестеттем, сенин көзүң көрөт. Бамдатка барасыңбы? Мечиттин жолуну билесиңби? Саудияда бир аксакал үйдөн мечитке чейин жип тартып коюптур. Жипти кармап алып барат. Айылда. Иза ибталайту абди би хабибатей, икисине сүйүктүү менен фасабара аввату минхум аль-жанна. Бирок темадан алыстап кетпейин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аты ким эди? Өзүнүн аты? Аллах табарaka ва таала кандай аттарды танаган? Мухаммад. Эми карагыла да. Пайгамбардын заманында, ошол пайгамбардын замандаштары жанындагы аттарды кара. Ханзала, Хамза. Түрлүү аттар бар да. Бирок Аллах табарaka ва таала пайгамбарыбызга Мухаммад, Ханзала эмес, Жабал эмес, Абдул Узза эмес, Абдуманаф эмес, Абдул Шажар эмес. Не экен? Мухаммад. Чоң атасына эмне үчүн Мухаммад койдуң десе, не дейт? Асманда жерде макталган болсун деп Мухаммад койдум дейт. Саммайтуху Мухаммад. Неге башка аттар болсун? Арабызда Ханзала деген бар эди, Жабала деген бар эди, Абдул Узза деген бар, Абдуллат бар. Неге Мухаммад койдуң десе, асман жерде мактоого татыктуу болсун дейт. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган миллиондогон эмелер Кыргызстанда да өткөндө бизде кабарды көрсөтүп атат, сүйүнө турган нерсе да, машалла. Кыргызстанда биринчи орунда төрөлгөндөр эң көп коюлган ат Умар экен. Аллаху акбар. Мусулманча аттар. Хадича, Амина. Субханаллах. Европада эң көп коюлган ат, мисалы Европада, Голландияда, Бельгияда эң көп коюлган ат Мухаммад экен. Саллаллаху алейхи ва саллям. Таухид. Абдул атасы болса Абдулла, Абдул Кааб эмес, Абдул Жабал эмес. Амина ал-амн вал-аман. Тынчтык деген сөз энеси ким экен? Амина. Хадин аты пайгамбарды эмизген аялдын аты Умма Айман. Ал-юмн вал-барака. Бая береке деп едикпи? Элге жашоонун чыныгы берекени берген, пайгамбарды тарбия кылган, атасынан калган кулу. Тарбиячы эненин воспитательница аты ким экен? Барака, машалла. Ал-Кабила, пайгамбарды төрөткөн акушерка дейм. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям төрөткөн аял Абдурахман ибн Ауф деген сахабанын энеси, анын аты Шифа. Не экен? Инсанияттын имансыздык оорусуна шифа бере турган пайгамбарды төрөткөн аялдын аты не экен? Шифа экен, машалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды эмизген, 4 жашка чейин эмизип тарбия кылган эненин аты не?
Халима деген жұмшақтық, кичипейілдік, адеп ахлақты үйрете тұрған пайғамбарды. Халима қайсы рудан? Саадия деген бақтылуулық деген. Инсаниятқа чыныгы бақтылуулықты бере тұрған, бақтылуулық жолын көрсете тұрған пайғамбарды Халима Саадия. Урматты мұсылман бір туған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам төрілген кезде Абу Лахабтың қолында қызмат қылып жүрген күң бар еді. Құл. Күң аял, рабыня. Мұның аты Суайба. Аты не екен? Суайба пайғамбар төрілген күнге чейін Хамзаны деймізген. Кім дейміздер? Хазіреті Хамзаны. Келіп пайғамбар төрілген кезде бірінші пайғамбар деймізген кім екен? Суайба. Суайба емізеттағын шұрқап келеді қожайынына. Я Абу Лахаб. Абдулла деген өліп қалған енің бар елі ғой. Анын аялы Амина бүгін ол төреді. Еніңді де атың өчпейді екен. Еніңнен тұяқ қалды деп сүйіншілеп келген кезде Абу Лахаб ғайыпты білбеген, келечекте пайғамбарға дұшман боларын білбеген Абу Лахаб қарап тұрып мындай дейді. Сүйіншіңе бүгіннен баштап сен құлдықтан боштандыққа шықтың. Сен еркінсің, хүрсің дейді. Сен еркін бош болдың дейді. Бұл пайғамбардың төрелгені дүниеге жариялы. Бүгіннен баштап бендеге құл болбойды. Бұл баланың төрелісі менен құлдар жалғыз Құдайға құлшылық қылады. Бенде құл болбойды. Құлдарға азаттық деген жариялы. Бірақ урматты мұсылман бір туған, Абу Лахаб дүйшенбі күн сүйінді. İslam ulamалары айтады, Абу Лахаб дүйшенбі күн сүйінді дейді. Емне үшін сүйінді? Өліп қалған инесіден бара төрілген үшін дейді. Ошондықтан Абу Лахабтың дайыма дүйшенбі күні дозоқта азабы біраз жеңілденеді дейді. Бірақ урматты мұсылман бір туған, дозоқ мәселесі, инна ахаффин нас азабан яумал қияма Абу Талиб дейді. Қияматта ең азабы жеңіл Абу Талиб болады екен. Пайғамбарды дайым қорғаған башқа болған, бірақ дозоқта иманда, исламда болған емес. Ақырғы кездерде де пайғамбар келіп, «Құл ла илаха иллалла ашфа инда рабби», «Ла илаха иллалла» деген Раббымның алдында шафаат қылайын десе, келме айтпастан өліп кетті. Ошоға айтады, «Инна ахаффан нас азабан яумал қияма», хадисте имам Муслимде келеді. Қияматта ең азабы жеңіл Абу Талиб дейді. Анын азабы қандай болса, «Юза та'та ахмуси қадамай, jamratun minan nar», анын ахмуси қадамден қадамын қойғанда боштық бар ғой. Қадамыңның боштығына дозоқтан бір күріштей болған дозоқтың емес қойылатқан чоғы. «Юғла минха димағу, кәме юғла мә'ул құм». Ал ошол таманының астында қойылған дозоқтың чоғыдан мейісі қайнайды екен. Чайдышты су қайнаған сияқты дейді. Ең азабы жеңіл, елесте тұрматты мұсылман бір туған. Бүгін кіші температура шығып болсаң, ой, марлин өлдіп кел, башыңды қармап қой, аспирин ап кел, аналгин ап кел, баланшы шақыр, ұчы көл қылып қойсын. Абу Талибтің азабы қадамның астына қойылған чоқтан мейіс қайнайды екен. Бірақ урматты мұсылман бір туған, егер Абу Лахаб дүйшенбі күн пайғамбар сүйінгеніне қияматқа чейін Құранда «Таббат яда аби лахабин ва таб», құрғап кетсін Абу Лахабтың қолдары құрғасын, Құдайдың қарғышы қалған қияматқа чейін налат болған Құранда оқылған Абу Лахаб егер дүйшенбі күні бір күн сүйінгеніге азабы жеңілделсе дейді ислам уламалары. Бұл хадис пайғамбардың сөзі емес. Андай не де ойлайсың дейді. Пайғамбарды көрбестен, пайғамбардан қанша қылымдар кейін келіп, пайғамбарды сүйіп, пайғамбардың жолын жолдаған, пайғамбарды көру үшін малын, мүлкін, жанын даяваған бұл үммет. Жаратқан Аллах Тағаладан жалбарып сұранарым, Аллахым бұл үмметті еш қашан азап қалбағын. Бұл бенделер пайғамбарға болған сүйуден келіп отырады. Аллахым барымызға өзіңді сүюің насіп ет. Пайғамбарды сүю насіп ет.
Allah'ım özüңdün paygambardın sүйүүнө татыктуу болгон амалдарды кылуу насип эткин. Жараткан Allah'ım жүрөгүбүзгө бекем иман бер, адалыңдан рызык бергин, рызыкларыбызга береке бергин. Allah'ım баарыбызга ак жолдо көрсөт, ак жолдо жүрүү насип эткин, арамдан алыс кылгын. Жараткан Allah'ım ушул ыйык күндөрдө алакан жайып, өзүңдөн жалбарып суранарым, өзүм үчүн арзыбаган байлык, бийлик, мансап сурабаймын. Allah'ım элиме иман бергин, имандын берекеси менен элиме биримдик бергин. Элибизди, жерибизди асмандан, жерден келген апаттардан, жаман кырсыктардан, жаман сөздөрдөн, бузукулардан, фасыктардан, кудайсыздардан өзүң сактап, адашып жүргөн бенделерге туура багыт хидаят бергин я раббал аламин. Ва саллаллаху тааля ала хайр халқихи Мухаммади ва ала алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахим.